lakar nyakitin beli ngandelang emosi meranggaten skancan gegodan ni tepukin iraga pemuput nih ngahenang masalah ngancan ngedenang ampurayang tur sampunang enje beli sangat ngenang napi ne sampun ora hang titiang napi ne sampun pirengang beli ento mirip cinan titiang ngelah pepinah rare mirip bang lajahang raga biaston sampun ngilis peleh-peleh pelaksanaan titiange masih makin titiang ngarang pang beli sidang isinin asiki pinunas icanjang tiang galalakar menahin sekancan abeneten manut ring hatin beline netwara daman cingaken beli nestata ngadagen ragan beli
Kerasa suka mendewek di tiange Nanahan ngadotin terladi masih Kesambat tresna kapining hadi Yening ting papa didi masih ngadotin Bestumben ada geletak bayune Memudah anak Allah buka adi Sing menyet dewek ngelas saingan Teriya tuara jalenan Timba berdiri Nanging di hati neku kok ngelapain sing Yang sing pakati yang pusing kenyang Yang umpami yang sekali anak mau balapan Yang jeane bercatang Sinah menang Pelik menyadia Kursia gemetan Sing jawab hitungan Kalah menang Irangan balik boy
kancan apa nih ora hang tiang ring beli. Yen jingakin uli sabengi beli mirip bintang komedi. Nanging yen suba mamade tuara ada banian pesu galakne tuara ada si dekal nong kasih. 2-0 apa nih lakar ora hang beli apa beli suba kuangan ide ngawalek dewek tit yang sekadi biasane. Liang hatine kalem macana apa buat suba man ngawalek beli. Nih biasa nih demen nyai lintur nyanden lintitnya untuk kepayasan lan penampilan. Nesta terketarang terkedeken beli peleh kian jani yang ngawalek potongan beli. Yening tu sing demen dadi ngawalas ada dogen misinya nyaca den pusing dadi galak sekali kena arah. Kita iragan ngilang nang wadih rikalan madang matrasna. Itu caran iragan apang si desta temesra. Yen jingakin uli sabengi beli mirip bintang komedi. Nanging yen suba mamade tuara ada banian pesu galakne tuara ada si dekal nong kasih. 2-0 apa nih lakar ora hang beli apa beli suba kuangan ide ngawalek dewek tit yang sekadi biasane. Liang hatine kalem macana apa buat suba man ngawalek beli. Nih biasa nih demen nyai lintur nyanden lintitnya untuk kepayasan lan penampilan. Nesta terketarang terkedeken beli peleh kian jani yang ngawalek potongan beli. Yening tu sing demen dadi ngawalas ada dogen misinya nyaca den pusing dadi galak sekali kena arah. Kita iragan ngilang nang wadih rikalan madang matrasna. Itu caran iragan apang si desta temesra. Yen pina apa ke gunane timbang yen ning tepung undo ke sekadi mangke ya pantas muring belirik ala sebab muturin beli dikala kepetengan tema bading sabat kerasanan beli merasa dewek tuara medaya Yones tak terpercaya nadak sarewok bogin tur mendap
mendap nguberin adi tunangan beli tenake matur malih mangken beli nyerahan kepining adi bire pemuputne hadisane nyalani nanging sampun luka beli kampung percaya kepining adi bire penuh hangat rasa yang pas ngelang sayang hadine sing pantas yang beli meleng nyenengai nang duke buka kekene beli adi anu matunangan tumula masa anake bebas memilih sabat kerasanan beli merasa dewek tuara medaya yenes tak terpercaya dadak sarewok bogeng tur mendap nguberin adi tunangan beli tenake matur malih mangken beli nyerahan kepining adi bire pemuputne hadisane nyalani nanging sampun luka beli kampung percaya kepining adi bire penuh hangat rasa yang pas ngelang sayang hadine tuh sing pantas yang beli meleng nyenengai nang duke buka kekene beli adi anu matunangan tumula masa anake bebas memilih tuh sing pantas yang beli meleng nyenengai nang duke buka kekene beli adi anu matunangan tumula masa anake bebas memilih terima tes dikenahi sekali jukung nada ngelayar sing cepok pendo ke ampehan ombak sane ada sejati rasa sesel rao ungkuran ring pari laksana tugas merebat tensi dan nemuan berjalani abdinya tilah sering raga balinya ngalah sahana
hati nemangkin ngetelan ya peninggalane saha masadu berjani merasa perlu kentitian nanti rasa cemburu di hati ini amun tuh ban baling-alingin kilangan keginan cara jani to biasa to mudah balik rasa sangat kehilangan napi keh balik pengelingin yang kehilangan titian
inget-ingetin aneh bidang dikala seton dan jadian yang dikenahi pada gengsi besmaji yang raga termerasa tusing saling perlu Nanging isin di hati Nanging isin di hati Ajarin sejati diri dan kau Ada rasa dingin Endot gelutin man Anget tresna nambani Ada mungine dot kelingahan Ada kusapan dot rasayang Ada lengkaran neka ucapan ring bibi Beli sayang kapini Hadi Patus kadi dewek tityange Beli percaya hatin adine Masih patuh nahan rindu Sekali rasa yang beli Minna blebian ala ring hati Tusing juari na kadang rasa Nela kartumpang beli Pada gengsi besmaji yang raga termerasa tusing saling perlu Nanging isin di hati Nanging isin di hati Ajarin sejati diri dan Kadang rindu Ada rasa dingin Endot gelutin man Anget tresna nambani Ada mungine dot kelingahan Ada kusapan dot rasayang Ada lengkaran neka ucapan ring bibi Beli sayang kapini Hadi Nanging isin di hati sejati Ada rindu ledot keketogan Ada rasa dingin Dot gelutin bang Anget rasa nambani Ada mungine dot kelingahan Ada usapan dot rasanya Usapan dot rasanya Lengkaran neka ucapan ring bibe Tit yang sayang kapini Beli masih patuh rasanya Sejati mula saja benar Pengalaman guru ni paling luwi Yen ulian ento adi jajan Lah karena rima pauku dan beli Rasa tresna aneh sampun ketek-kedang Kewales ragu mengkep ring kenyamanan mis adi Sing adil sing trima di hati Yen pele tunangan adine
sampun nang ngadoan, sakit hati tulus beli kamu ian nambanin tatu tresna. Yani saja puniki wanta halangan tresna bisa dia nyalanin mungkin jama kalau galah adik kami memisah dia ban beli di hati ngantos sang jawaban. Adil sing trima di hati yen pele tunangan adine malunan ketujuh reng pauku dan meli pina-pina hinje sampun nang ngadoan, sakit hati tulus beli kamu nambanin tatu tresna. Yani saja puniki wanta halangan tresna bisa dia beli nyalanin mungkin jama kalau galah adik kami memisah dia ban jama kalau galah adik kami memisah dia ban beli di hati ngantos sang jawaban. Timpal
pemirip planayan adi ngedegen tersaha ngejohin dewek beline yening untuk subebang menyayangi adi yening untuk pisuna sangat percaya bandingan kakeni mungkin beline tuara medaya tu sing sida ngomong apa panggondong belong di sing daman ngane tidong kejengale salah kena duanin tresna kena hingung hal yang isin payuk jakane cingaken hati sing ke hati medalamin hali nyakan ngajeng tersirap padidi hidup beline sepi tanpa hadi. Yening untuk pisuna sangat percaya bandingan kakeni mungkin beline tuara medaya tu sing sida ngomong apa panggondong belong di sing daman ngane tidong kejengale salah kena duanin tresna kena hingung hal yang isin payuk jakane cingaken hati sing ke hati medalamin hali nyakan ngajeng tersirap padidi hidup beline sepi tanpa hadi panggondong belong kejengale salah kena duanin tresna kena hingung hal yang isin payuk jakane cingaken hati sing ke hati medalamin hali nyakan ngajeng tersirap padidi hidup